igama lenkosi. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikababa uThimbo lenkosazana. Ngokuqala sifunde umthandazo wokuvuka. Ngicela umbaba ingcobo khona la ekhaya. Kuba sifundele umthandazo wokuvuka. Yisiqalo somthandazo wokuvuka. Yimi mayibenhle kwabangcwele. Bande lithobeleyo likamenzi wezulu nomhlaba. Sesiyamdumisa manje odunyiswayo imihla yonke. Amen. Isilandelo sebandla. uNkulunkulu onamandla wonke. Yiso ababonke abamkhonzayo. Busisa uvuka kwethu namhlanje. Usigcine ngomsa wakho. Amen. uJehova umalusi wami. Akuyoweswela mina senziwa sakhe. Yangelusa ebusuku nasemini. Uyavumela indebe zami ukuphatha igama lakhe. Iziduko zami zemzuzu akazikhumbulanga ngisesesiswini sikamame. Akayozikhumbula namanje ngenxa yomsa wakhe nangegama lakhe. Yawuyisa umphefumulo wami emadlelweni amahle. Angiholele endleleni zokulunga ngenxa yomsa wakhe nangegama lakhe. Noma ngabe esigodini sethunzi lokufa angiyokwesaba okubi. Ngoba Jehova ukimi. Yintonga yakho nothando lwakho zisihlangu sokungivikela ngiyathokoza ngaso. Wena uyendala isithebe sami ebusweni bami ngaphambi kwezitha zami. Ngobele ikhanda lami ngamafutha. Izindebe zami ziyachithima. Hello.
inkosi masifike sithandaze. Amen. Leli thuba zonke amakhosi bafazi ngoba bawuthi ngokosazana ibese nodwa lanele sinendidelane inkosi ngosisa. La phela amakhosi noma mhlawumbe ngazi mayophela yini noma senithola ithuba befundisi kodwa amakhosi ayadonsa abakhuluma into ayaziyo. Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu namhlanje sisesikhumbuzweni sababa wami uThungu lamakhosazana. Angazi noma uzobeya kanjani kodwa abaningi bathi inkosi yomusa, inkosi yokuthula, inkosi yokulunga. Kodwa indlela yahlumezeka ngayo ayifani nokusho thina. Angaba inkosi yomusa kunina kulawa abanye ngazi bathi inkosi enjani ngoba ubaba wami bamhlumeza efika abaqala ukumhlumeza uyise esafudumele umkhulu wenyanga yezulu basebemnika izithi ngoba befuna ukufeza inhloso zabantu zike iphambane nokholwa. Wayethi umkhulu yena umphethu wembenge abakwazanga ukuhlaziya lo ukuthi umphethu wembenge uchaza ukuthini. Base beyinikeza ukuthi ngelinye ilanga ababekhona bayongena egumbini uma siphuma nenkosi befundisi ungashiwo ngokulekhaya ngisho lo omkhulu akaza ukusho lokho. Bonke labo bantu abenza yonke leyo nto abekho lapha kwethu. Abanye sebashiya emhlabeni. Masizela nasuke sizokhola singazile ukuzoyiqokela thina okufunwa yithina. Manje uyahlupha-ke umuntu ukwathi ngesinye isikhathi uyinzalo la ekhaya kodwa ebephambana nemithetho wala ekhaya. Ubaba wami-ke ngendlela ayihlakaniphe ngayo bangaye umthinta ngoba noma sezohamba emhlabeni waqale wasibikezela esho isihlabelelo esasiba nzima mayesesisho la ethi wena udlawo lezulu ozungepho esixushwa yithina eseshile sekwanele azagcine sephunyuka ngelinye ilanga athi obaba bangiyekelani bengiyekela nani. Kodwa kulo wayekhuluma kuzake kuzwakale kwangena ngapha kwaphuma ngapha kwalaba ya ngibona ukuthi nina noba nikhona nawuzwa abangakuzwanga bahamba ngoba kwakuyinhloso yabo ukwenza leyo nto abeyenza uyena. Futhi akaye ukuba khona futhi emhlabeni umuntu noma inkosi yamaNazaretha eyophinde ifane naliya ya
ubaba wayekela sesogwini sakuhlekisa athi ubaba ngokuthethelela mina noma wayitshela ngetethelelo angazi noma wayitshela ngeke wayitshela ngetethelelo emhlabeni angazi ke bese ngale ukuthi lo tethelelo ikhona yini kodwa yena wayithethelele enze ukuthi sonde kodwa ngale lisuke ngasedwa usuke ngesenawo lo Musa yena emhlabeni usuke sefana kujikele isogwe nakujikele isogwe nofana ngesezulu ngesezulwini ngoba wena usuke sephethe baba nginama ngazi ngamchaza ngimthile ngiyakhuluma nje baningi ebalahla wayelahle ngesabelelo ubaba khona amadoda amabili wayethi kwenye ayishabelele isabelelo uyeza umhla uphela isukuma iqhiyame le ndoda ayibona ukuthi yalahla esibili wayethi kuyona hlabelela sibantu bane qhamukale ekudeni ngathi bingazi uzohlabelela yona athi hlabelela sibantu bani angisho ngawe baba ngoba naye wayesezenza ushembe wayethi mayiphuma ngemoto lakho isigoko emkhulu umuntu emzini kaNkulunkulu uthi mawukhuluma befundisa thini leyo kodwa baba engakusho befundisa leyo wayethi abafundisa inkosi umnikazi webandla kama umuntu womunye umuzi bese yona yonke into washembe namhlanje niyabona ukuthi laba bantu balahlo bakhe bengalashwanga naye imizwa esimhlini la lo muzi kuyasefwa kuyisefo uma wayibheka kahle indaba yakhona uvusa ngokwelinye izwe ngelilanga abantu bahlulwa ukubona into ngobala nje ubaba mhla eqala ngentehisi fana bena lonke nabona nomhlaba wonke wabona ukuthi uNkulunkulu lo ufike entehisi namhlanje ngoba kwasukuma inqwaba eshosha kwathi noma esehambile ubaba zathathu zafika ngoba zazishayelwa abantu ukuthi kuyasukunywa la ezafika ubaba esehambile zabekwa la kade khona ubaba zaphinde zasukuma kodwa ke abantu umuntu mabe enensile ukuphekula ngamshumayeze kuseni kushona ilanga wenza imanga nemangaliso phambi kwakhe kodwa akayukholwa wena kuba akathanda wonke kuyena namanje bakhona oshembe kodwa abafani nalo oshembe walekhini wayesho kubaba ethi abantu babona inyama ukufana bakhumbula ubaba esahlala ngale iPhalamende kanti nakhona iPhalamende ngisahleli khona wayinkosi wayezalwa inkosi kwase badida abantu befuna lesihlalo usumsebenzi onzima nami ngihleli sona ngihleli ngesingesodwa awuhlali ubhalansi lesihlalo sihamba inkantolo nje ngawo ukuthi lesi sihlalo sifuna wena umbani
bayahlulwa ukubona ubaba iminyaka eminingi ngabo ehleli nabo ukuthi bahleli noNkulunkulu kodwa bemhlukumeza ngapha nangapha ebalobolela ngisho abafazi elakhela ngisimizi bafundisela nabantwana babo ukho konke lokho akekho wabonga kanti ushembe mayini isibusiso ubobonga bonke laba bakhela imizi abekho la namhlanje abanye abanayo abanye abasahlali kuyona kubiya bashisa wabakhela imizi baba kanti ngapha bamamba wayithende ngelinye ilanga kasebeyahlangana bona onke amalanga laba babehlaniphe kakhulu kanti la ekhaya kufanele uhlaniphile uZulu ushembe uhlakanipha nje ushembe uhlakaniphile la ekhaya basebethi behamba madoda bekhoniki lamkhuba la ekhaya eqaleni bahamba bayawela inyizwe bayokhuluma bethi manje bafuna ukuthi ibandla lihlangane elasebuhleni hayi ukuthi lihlangane bathi benzela ukuthi masifika siyobona edlinzeni noma egesemane lababamkhulu nelamkhulu ilanga sivumeleke ukuthi singene khona kanti ayabasho leyo nto bayazi bona uba kwami-ke wayengakuphikisi isikhathi esiningi wayethatha nje athithele esogwini abanye basesogwini namhlanje wayengezile uba kuzophikisa abantu wayezele ukuzophendula abantu abafuna ukuphenduka kanti-ke sebehlangene ngowunye-ke manje iy'khulu ezazikhona ngalesi sikhathi zahlanganisa amanga zayakubaba namanga zayothi sesikhulumile labo basephakameni bavumile ukuthi siyosayina incwadi yoxolo ukuthi siyaxolelana masifika ungene ephakameni siyongena sithandaze bese siyaphuma akuyona leyo nto inhlangano nje siyakhiwe ukubi inhlangano
ubaba wahamba nabantu bamdayisa behamba naye baqamba amadama ngababa bathi yosayinwa isivumelwano soxolo sokuthi mhla sifuna ukuyothandaza makuthiwa mhlambe isikhumbuzo sikaBhombela isikhumbuzo samkhulilanga siyongena sithandaze bese siyaphuma kanti akunjalo uthi abasebuhleni beyoba nelungelo longena laphaya ubaba wami wayengamphikisi umuntu uma usiyazi wawunenhlanhla uma uthola ubaba ephikisa entweni oyenzayo noma oyikhulumayo wawunenhlanhla babeyazi-ke into ababeyoyenza-ke lapha basikuhanjwa kiweThekwini leso sivumela sasiyosayinwa lapho sasiyosayinwa emabhilidini amade eThekwini kanti kufihlwe iphepha ngaphansi ukuthi ubaba maye wasayina leli ngaphezulu kuzophumela ngelingaphansi elithi elingaphansi ubaba uyavuma ukuthi ibandla akaseyena umholi webandla sekuphakameni umholi webandla kwakhona iy'nkunzi ngamalanga ezaziyithanda imali ukufa ungadayisa ngento enkulu kangaka ungayazi ukuthi yakhiwa kusuwaphi yaphi base benikiwe ley'moto abanye babuye baphucwa ngoba lento abayenza babona ukuthi bayenza uNkulunkulu ayiphumelelanga konke ababekwenza kwabhunja ngoba phela lo ababekwenza bona babekwenza ngokuhlakanipha kwasemhlabeni ubaba wayelokuhlakanipha kwasemhlabeni lokuhlakanipha kwasezulwini enobungcwele namanje njengoba sihlangane ngabo ubungcwele bukababa uThixo labakhosazana basebemjwayele kakhulu baba bengasazi ukuthi bakhuluma nobani kanti la ekhaya kufanele ujwayele kakhulu ngisho ingane yakho ungayijwayeli ngoma wajwayela ingane la ekhaya uzoyona ngoba nina amaNazaretha niyayona lento nifike ivele inje bese nifisa ukuyona anohlehle ingane zale ekhaya Kusisizwile onke zono maziphele
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bama Nazareth. Inkosi yakwabiyela umntwana osegilweni. Amen. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga yazizulu. uNkulunkulu wawo baba bethu, uNkulunkulu wawo khokho bethu. Sibonga Nkosi uvuka usiphe khona sukwini besebulele bayizolo. Siphinde ukubonga ukuthunywa ezulwini. Umusa wenkosi wehlele phezu kwethu. Bantwana benkosi sisesikhumbuzweni senkosi enkulu uthingo lenkosazana. Noma indaba ihamba ibe buhlungu ngoba bekwenzeka phambi kwamehlo ethu. Uthi inkosi sukela ihlalile phakathi kwethu. Impela izange ikuthole ukuphumula. Lapho nakwabe sekwakho uhlelo lokuthi noma imile eparadise yasikhokhela kodwa kugcine izinkulumo nezintshumayelo zayo nezinkokhelo zayo sihamba mayiphazamiseka ngoba kwaqala uamen omningi ukuze inkosi iphazamiseke mayikhuluma nathi. Kwakusengathi into enhle kanti into yayizi ukuthi inkosi kuphele umthandazo noma isabatha kungezwakala ukuthi inkosi bithi ngoba iphazanyiswa ngalo amen omunye uamen wawuzosikula lethi ngoba sasingabe sezwe noma sekuphuma igama elibuhlungu silokuthetha amen uyingcwele. Ngisho sekuphuma igama elibuhlungu maNazaretha ngoba babehlelile abahleli. Inkosi yokwaqala ngayo ukuthi mayizongena ethempelini kuhalaliswe. Lokho kwakuze kusho lamadoda angasekho phakathi kwethu asadlula amanye emhlabeni njengoba inkosi isho. Athi abantu halalisani kusemthethweni, halalisani kusemthethweni. Ngolunye usuku ubaba uyasiza. Ubaba ukhathazekile. Imali yenkosi ibhenkwa ngomsombuluko. Kodwa ngolesithathu sikhishile isambe esikhulu. Umuntu osayinayo ileyo ndoda yayumshumayeli niyayazi. Ngeke ngibize ngegama ngoba nehloba likedluli lisaduma nezulu. Iyasayina le ndoda ikwazi nje ukusayina isandla sika senkosi. Uzothi umuntu akamthetho uBV kasekhe emhlabeni shembuza umkhumbule. Wabe sefika nommeli. Lo mmeli owayeqinisekisa ukufuna ukuyibopha le ndoda. Waphazanyiswa yilawo madoda ngoba uthi lo mmeli ngithe ngifuna ukubona ukuthi njengoba esayina isandla sikababa nje esayina imali efanele ize kimi njengommeli izophuma ngempela yini. Impela yaphuma imali yahlala esandleni sikammeli. Kusayine ngobaba kodwa kusayina indoda yakomunye umuzi. Uthi kubaba asikhulumeke lolu daba. Sesihamba siyohlangana lapha phezulu edanyeni. Awusangena sagcwalile. Waqala umhlangano. Le ndoda engumshumayeli ayikho lapha phakathi kwethu. Kwathi masingumisa umhlangano ukuthi cha kayilandwe. Ayiyofela ubaba le ndoda ibe khona. Ngoba kuzokhulunywa ngawo kuyayithinta. Kwaqhamuka indoda engumfundisi engasekho mhlawumbe yathi ayikhona. Le ndoda ayithinta uma uthinta le ndoda uthinta isifuba saAbraham. Yaqhubeka athi uma uthinta uAbraham unindaba enkulu njalo. Sathi dedelele sonke. Sizobuyelela egama elithini ubaba. Kwakude emuva, kwakude phambili. Ngolunye usuku lamadoda seyahlela kahlela ukuthi ubaba ahamba ephesheya. Kanti kwenzela ukuthi uyothe ephesheya mhlambe kuphela imali yokubuya sale kubekwe omunye umuntu ngapha. Ayisifika indaba kumntwana ongizala ukuthi sesihlele kanje usebenza yonke into amabhalo aqashwe yonke into. Wayesefika enzima segibisina wathi kukhulunywa kuthiwani la.
Nkosi sithi ubaba ngeke ashaya umoya ayo ephesheya wathi kushoba kwakhona abaqhamuka bethu uqhamuka phike lo sizophazamisa uhlelo lwethu sesulenze lokhulu kangaka uyasaqala ngilolu hlelo wathi umntwana ongizala anikhumbuli iManazaretha ukuthi ubombela wathi umani ke navuma nangelilodwa la ukuthi uShemba aphume phakathi aye kwamanye amazwe ngeke aphinde abuye phakathi kwenu ngakho baba kayindawo lwathi tetelele lonke lelo hlelo esasiyofa iManazaretha singazi ukuthi ubaba uziphi inkalo wobuya kanjani uyahlupheka uNkulunkulu iManazaretha ephakathi kwabantu Nkosi amehlo ethu mafishane abuka duzane angabuki kude namhlanje sithi uNkulunkulu kusasa kusekuye namhlanje uNkulunkulu kusasa sewuye lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye iManazaretha emuhle 2002 ngizobhabhatisa ngoOctober afike ezweni lakithi kube kuhle ngolwesithathu Nkosi buyele eJudiya ngihamba nabo abafundisi abavangeli yonke ihameni yasezulwini ngolwesihlanu ntambama kudutshulwe uDube owayebamba ubukhosi besizwe sakwaDube eGibisila ngesabatha ngakusasa maphela inkonzo emini uthi baba iManazaretha ngithanda sisene sibeke inkosi yakwaDube idutshulwe ngisesibhedlela sethuka sonke into sasingakaze sizwe impela saguqa bathandazwa yathi inkosi ngithi akazi ukufa ngoba bona obaba bambeka kulesi sihlalo ikhuluma ngomuntu efile iManazaretha mina ngaye ngambona kumsombuluko esibhedlela ulimi lonke lwashisa ngaphandle ngoba isibhabe shotgun yayingene ngapha ngemuva yaphuma nalo lonke ulimi eqaqiwe intamo yonke ngathi mama mbheka ngathi lo muntu noma ngaphila kodwa ukukhuluma ngeke saphinda kwazi ukukhuluma lo uNkulunkulu esimlandelayo iManazaretha nesihlangene ngaye namhlanje wabuyela uDube ongathi akaze kwenzeke lutho kwafika isikhathi iManazaretha sokuba siphinde futhi siyokhuleka enkosini izongenisa ukhokho wethu ekhaya wahambela lapha eMkhambathini yathi inkosi ngosuku yafika ngalo kwathi shebehla ihlazo lapho kwakhona abantu bezwe lakithi abangakholwa zibalayishile abantu imoto bagcwele niyazi-ke nani iManazaretha umkhumbi wasezulwini uyanyinyitheka uma uhamba ungathi emuva ungathi uyaphambili ungathi emuva ungathi uyaphambili ngenxa yobuningi babantu ebisiyami imoto lezamahandi yama-H 100 igcwele abantu kanti ima phezu komunye ubaba wakithi akalona iNazaretha akakholwa ima phezu konyawo igcwele abantu uyayishaya lapha esivalweni uyaphendula udrive uyambuka uthi kumi phezu kwami ayisuse lo muntu imoto ihambe phambili kodwa kwakufanele iManazaretha unyawo lube saba kodwa akwenzakalanga lokho ngoba uNkulunkulu wayivika ihlazo ukuthi kufike uShembe la kunomuntu osenqolweni yawo ngasenalo unyawo isebenzile inkosi esihlangene ngayo ngomnye unyaka ke elinda mangifike ekseni kwakuzovala umhlangano mangifike ekseni ngifika kuthiwa uyizwe kababa lithe makufika imoto yenkosi yakwebiyela leningenze ngaphakathi yoma lapha ngasetruckini yamanzi kwakhona umshumelo obhilithayo ongayifuni yonke lento ukuba yenzeke nami inkunzi ekhathi esangweni betha abayangeni ngaze ngasizwa umshumayelo ongaseke emhlabeni uba kunzama wathi umshumayelo usho ukuthi sefanele siphindele kubaba siyosho ukuthi wena uvuma ukuthi imoto yenkosi ingena njengobaba eshilo wabe seyivulela imoto ngesikhulisa nkahla kuvula lo mshumayelo igate ngesikhulisa nkahla ngayingenisa iManazaretha imoto yami ngizoya emgedini ngesonto fike ngiphaka eduze kwetruck njengoba ubaba eshilo sambe sithi empeleni
isonto inkonzo iqedwe qede lapha ngedokotweni uma sengilele ebusuku maNazaretha ngiphupha imoto yami ibhesheni iphikile umzimba wonke ayibonakala ngisho umbala ingihluphe lento yini le ngasasa ngivukule ngemgidini ngibuka imoto ayinalutho qede emgidini ntambama ngamindlela lezingane ngekhanga nazo zonke izingane zami kwathi masiwela imfolosi mawukade lokusilahla lomgwaqo ongena enyokeni elinda nakusuwele umfula lomncane busiyowela imfolosi kunemizi lapho okunamabhampanyana khona yathi manje uyofika lapho kunemoto eqhamuka phambili isikhathi ngabo 8 ntambama angilazi lazivulela dumo ukuthi la kanti ngishayisa imalasi kwavela imoto kwabamnyama bhuke kanti kuphuma ibhonethi yazohlala lapha phezulu kweniscreen ayiye ngibamba imoto ime idlule le moto ihambe inganaki nokuthi kwenzakalani la mangehla phansi hawo imoto ilayithile nje kuphuka kanti bini besimnyama base yabuka ibhonethi ihlezi phezulu kweniscreen ayikho into engaxhizi manje emotweni kwangathi ngishayisa isihlahla noma ngabe yishekhulu noma bishayelele imoto hey kodwa maNazaretha ngaxolisa lesilwane sileke lapha sifile ngathi iphutha ngubonanga ngoba ngempela ngangayibonanga ukuthi yaqhamukanile kuphi kanjani kodwa ngalonkulunkulu othi imoto yami ingene ngaphandle mhlawumbe ubeyelele ngaphandle ngabe namhlanje ngingane kwalexoxwa kwaba khona ingane yenkosi yakwaBiyela singaliphikisa isizwe likaShembe maNazaretha singaliphikisa abanye baliphikisa behlobisa bezi indaba ibemnandi kathi sokuphikisa izwi lakhe athi baba kube nje athi mina ngizokwenza nje ngoba kunje asho umuntu eyihlobisa lento asilalela izwi lenkosi maNazaretha singcina abantwana benkosi njoba izwi lithi asithi kapho ngoba sishumayele siyafakaza siyacela lenkundla uNkulunkulu asinike yona akiyo ukutshelana ngamazwi akiyo futhi yokugxekana kodwa yoba sikhulume ngeziqu zokuNkulunkulu sefikile phakathi kwethu ngoba kunabantu la abangewona amaNazaretha abafikile bazolalela kuthi abantu abakhuluma ngesikhumbuzo senkosi ethile bathini kwakwenzakalani uyafika umuntu uyala uyadumala sikuya yonke lento nasilino mnaphuzana sodwa inkonzo kaJuly angoze kusho ukuthi muphi yayasigulisa inkosi yamakhosi amadoda emala enaphuzana phakathi kwethu yangabi bikho ngokusasadabela abantu abangakholwa kuthi bazothini laba bantu ngoba bazothi inkonzo kaJuly izona inkonzo ezinkulu mabe fika abantu belwa kangako umuntu ma emina uyayathola ukuthi abantu zobashaya kahle beboshwe izandla nenyawo bengena kumphendule bengena kufika benganokwenza lutho indoda imela incomo ubuhle kwamakhosikazi awuyini leyo isabani yesibili leyo nto indoda imela incomo ukuthi mina imali zami ayincomo ngokuthi ayiphiwa uNkulunkulu kodwa incomo ukuthi niyini ninabanye isabani yesibili yonke leyo nto noma ishubula bonke abantu abalapha ethempelini zonke lezo zinto kaziphele silindele thina ukuba obaba bethu basise kuJehova basitshele na indlela yakuShembe bese sibathandaza thina bobaba bethu nifanele amabhodi nina akhomba indlela shokula sicela ningasali la asihambe nani ilokho abantwana benkosi enokwenza leli bandla libe nokuthula libe nokuzwana libe nokuthandana inkosi kusise lekuzweni baba kusemakhosi
Enkosi sasehleni mama Nazareth. Baba siyabonga ithuba asiphelona. Nkosithu uNkulunkulu wethu waNkulunkulu. Ukubane sithi ukukhuluma sikhumbule inkosi uThula amakhosazana. Njengale esechaziwe yona inkosi enkulu esesihlalweni njengamanje ukuthi abe sasimbiza sithi inkosi yomusa. Kodwa ke maNazaretha inkosi uThingo ikhulumile kakhulu. Ifunda nezincwadi iBhayibheli ikhathi eziningi. Ikhona lencwadi kaJobe 1 verse 6 kuya kwe-10 la ikhuluma khona abantwana baJehova behleli phambi kaNkulunkulu bese fika uSathane ngenhloso yokukhuza nangenhloso yokubeka nje isithombe esisobala. Ithi inkosi uThingo wathi baba omkhulu mayisuka le indabazwe esesiza la kuleli wasekufika amadoda amathathu athi yena shembe uzothi ushumayela ukulunga thina sonke sidonsa inqola sifake ehlathini. Amazwi ayikhulunywa inkosi iwasho la maNazaretha. Ngoba maNazaretha ukubalulekile okusuke kusho inkosi ikakhulukazi kusuke kuyinhloso yokuthi sakhiwe noma sakheke. Ngoba njengoba ubaba wayebeka la ethi kunamadoda amathathu okushuthi lento isuke kufanele iqine kakhulu kuthina esingabalandeli. Ngoba maNazaretha akhonteleke isize khona umuntu angakhuluma njengoba sikhuluma nje. Kodwa vele ngeke sibe khona isixazululo ngaphambi kokuba mhlawumbe makwenzeka. Ngoba siyafakaza impela ngenkosi ithi ngelilanga kwafika kuyona izishona inkosi uThingo ufika umama ehamba nengane ezobika ingane ihlushwa isisi. Ithi inkosi ithathe amanzi yathatha uvaselina isinika lo mama yathi akawafudumeza amanzi bese iphosisa ingane mangabe kubanda khothe lo vaselina. Ithi wabuya lo mama kwesinye isikhathi esezobonga wathi esisini sengane kuphume amatshe amathathu yayisisindi ingane ayibonga inkosi. Kwasho kwenza kodwa hame. Kodwa maNazaretha akuzange uwenze umehluko. Cha fanele siyishintshe iqiniso akusizi ukuthi mhlawumbe lizophatheka kabi. Kodwa mawulazi iqiniso kufanele ube uphilile. Lesiyeka lento yenza kuphela ilokho kubalulekile. Ngeke sikhulume kabi maNazaretha kodwa sokhuluma mhlawumbe kuqine ukukhuluma ngoba siyafisa. Ake ngithi nje mina njengoba ngiguqila. Mina ngiyazi maNazaretha ukuthi ngo1976 ibandla lahlukana. Kwadaleka amaphekulu okuqala. Masuthi awuqala amaphekulu kanti akuwona. Inganakho inkosi uThingo isitshela maNazaretha ithi omunye umnumzane owayesekhufuliwe nangesikhundla kulowo uNazaretha usekhona inkosi umqalo wendlela. Enga ukuthi ke umqalo wendlela waye ezolala etendeni ekwazi lokho futhi ekwazi ukulala ngakuphi. Wasehlela. Hayi ukuthi iqala manje lento yokuhlela. Kuthi wakuhlelelwa ushembe ukuze angayiphambili. Kwahlela nalabo ababeqala lokumbona bengamazi ukuqhamuka kodwa basebehlela. Usho nje manje njengoba sisesikhundla sesihlanu. Futhi abantu sebethatha ukuthi ukuhlela into elulu. Funa kube nesi lokubhekana nalesimo hayi kabi. Hayi ngempi. Ngoba abantu abahleli ngempi maNazaretha. Bahlela ngalomlomo njengoba ngikhuluma ngawo nje nami. Ngakho ke umuntu ufanele ahlele ngomlomo wakhe. Bese kukhona indawo la izobizelwa khona
aye ethanda noma engathandi bese kufike kukhulunywa ngawo lo mlomo kubonakala ngeke naphume eseqondile esekhuluma lento esimthethweni walesi sihlabelelo Manazaretha udumo nokubongwa ungokwakhe okonyazi lesu amen into ke kusemukhosi libhekene nenkosi uThimo abantu bese beyimisela ukuthi lolu dumo nalokhu kubongwa kube ngokwabo siyayazi ke thina into bebeyenza wazi njengoba ngishilo 1976 umuntu wayengapha kodwa sabona ukuthi onanga amaphekula emphambi kababa wami ngase ngalalela ngingane nje benganginakile phela ngekusho ayiphumi ingane khona ngoba ngingane ezalelwe kulokhu khona kunomehluko ke lokho engishoyo nalokho kusho inkosi enkulu yasebuhlini ukuthi mina ngiyinzalo la esho ngaleso sikhathi umuntu ephenduka isihlabelelo lesi engasisho njengoba sibhaliwe ngoba ngiyinzalo la mina njengoba iphenduka Yesuzwa ngami ukuthi ngithi angisho lokho la mina ngisho ukuthi mina uma ungizale eNazaretha nobaba eNazaretha nami ngakhula la eNazaretha ilokho engiqondile cabanga ukuthi umehluko uyezwala eNazaretha Ngisephe kwalelisu ngoba isu leli ngiyafuna nami konje yini engenza kunqandeke ukuthi abantu bafuna udumo nokubonga kube ngokwabo ngoba namanje abantu bakwenza lokho sibekile siyabuka Uyabona njengoba ngiguqela amaNazaretha fanele mangabe kunentambo engaphuma manje kumina iyo connector fanele iconnecte lapha ePulpit direct afanele ijike ishone ngala ibishone ngale ebese kuthi lo ngale abese ngiconnectela ngoba wazi ukuyiconnecta ngendlela ingakho nje eNazaretha abanye benu uma nginyakaziswa mina bese niyanyakaza nami ingoba nina niconnected kwenye indawo ingakho ke nje kuzofanele sibe nenkundla la umuntu ezoyakhona ethanda noma engathanda ababaningi abantu abazoya kulonkundla bambalwa bangaphansi kwesihlanu abala njoba sibaningi ngakho uma ngaqondiswa bona kwafunga amafuzo phelele la ngizalwa khona ushembe wethu angahamba ngenkululeko angasuka la ayoshona ezantsi sangwena beyakhuphuka ushona le kungekho nkingi ngakho ke eNazaretha angisudalula into eziningi ngoba sikhuluma ngalo uthi iqale uthi ngweni lento njengoba inkosi umenziwa ehlala phansi ethi sasilapha phezulu kwakuyithina lapho sasilapha siyokhuluma nensizwa eyayi okushaye isingisi untouchable phela mina ngikhule kukhona obaba umfundisi ngidi beshaya isingisi nami ngishaya impela mfundisi ngidi eNazaretha umunye wabafundisi abadala thina esibaziyo angikhulumi ngabe ngani bafundisi ningayisheshe ningihumusha futhi angikhulumi ngomfundisi kodwa ngiyachaza ukuthi ungomunye wabafundisi abadala abakhona phakathi kwethu abazahle ngalokhu kukholwa nabazi ukuthi masika lapho nasambe kanjani futhi ngomunye umfundisi engithi mangimbheka bese ngicela ukuyeka ngingaqhubeki ngoba angiqondile ukumdayisa ngiqonde nje ukukhuluma iqiniso eNazaretha abona ke mfundisi ngiyayeka ukudayisa ngoba angikwazi ukucabanga kanjani kodwa mina ngiyakusho noma ngabe ngiyadayisa if ukuthi khona umuntu obona ukuthi ngine-price angangithenga ngayo cha angiqondile nami ukuyidayisa kodwa ngisho iqiniso abekho ngaphansi kwesihlanu abantu abadala lenkinga kulokhu kukholwa konyazi bezulu kuleli bandla lonyazi bezulu abanye eNazaretha badala inkinga la bexhume kwabanye yilabo okufanele babizwele kule ndawo engikhuluma ngayo mina la kuzofika kukhulunywe khona akekho ozothintwa ngesandla akekho ozoshawa
thina njengamakhosi singabokuthula noxolo yonto esisebenzayo majuka ngibemanzi impela ukukhombisa cha ubani udiniwe kodwa ngeke kubeke isandla ngoba umthetho awuvumi ukuthi umuntu abeke isandla futhi manazaretha amakhosi njobe ehleli la awezele ukuzokwenza lo msebenzi uthi ushembe ubeke ibhala la ukhinta bathi niyalinganisa uyithele ebhaleni thina sime ngale bese sikhipha lento abathi ichitha phansi akuyonto esizele la kodwa esikuzele la ukuzokhonza inkosi yamakhosi njenganonke kodwa manje indlela enenza ngayo uManazaretha kuze kufike la inkosi iphatha khona umbhobho kanje ithi ubani sifanele bayophumula ekhaya ngenxa yezenzo encike kakhulu kulena engisho ukuthi kunabantu abayisihlanu noma ngaphansi okufuna babekwe la bese bebuza umbuzo kuleyo mbuzo kuyovela ukuthi bangamaphekula ka1976 noma bangamaphekula lawa amancane ka1995 ngizokhumbula phela inkosi uthi uma ihlala la nango umfowabo esuliqala enkantolo lelo cala elifula elale selimbeka ukuthi ushembe naye kodwa wasifula lelo cala kuzocaca ukuthi umuntu uyilelo phekula noma uyileli noma uyindawo wayizula noma nje umuntu unomhobholo wokufisa udumo nokubonga ukuthi kube okwakhe konke lokho kuzocaca bese kwazi ukuthathwa inqumo ezivumelana nalento engiyishoyo ukuthi asizile la eNazaretha ukuzomkhipha for one ngaphika mina asizile uzomkhipha kodwa enikwenza uNkulunkulu wamakhosi uyadinga ukuthi amakhosi abuke bese thawuthi ukohlala kancane ekhaya zibuya if umdala wensuku oconnected kuyena esebona ukuthi hayi alisekho bomvela philambo nawe seligreen bese kubiza ungene ngaphakathi lokhu khona kodwa lenkundla yakhala kakhulu ngayo eNazaretha iyadingeka ngoba ikhona umbuzo esingayibuza konke esingayibuza ngabona ushembe wathi ngelilanga makholwa sangena ngaphakathi enkosini uthi kuyimina nabanyuza kwethu siyobona nje ubaba wethu simangele njalo makhosi ukuthi njalo eNazaretha ukuthi ho naku umhlangano oyingcwele ufutabeni kodwa manje masifikana nami babo la sesithi ake sisondele nje nathi siyozwa kulapho ke sifice sathola khona ukuthi nina makholo senisihlebile enkosini nathi thina ngokuningi bethu singamaphekula thina esaphuhlelo lokubeka le yankosi umbuzo uthi yiphi inkosi ehambe nale yankosi na angabuza umbuzo kwenye indawo eNazaretha angithandi ukubuza la ngoba ngifuna ukubuza ngoba umuntu othintekayo ukuze mehluleka ungiphendule noma ehluleka ukusiphendula bese sikwazi ukumgroupa ukuthi wena kushuthi ufola la angizikhuluma ngalezi zinto eNazaretha la esontweni ngoba nginethemba inhliziyo yami inginika ithemba ukuthi leli thuba lizovela manje ngenhloso yokwehlisa umthwalo afanele inkosi ehleli nathi esihlalweni eNazaretha bese kuqhubeka kulokhu esagcina khona akufanele sonke sithi cha siyazi ke thina ukuthi ibandla lonke aliqondi lokho kodwa bakhona abaqondayo bayisihlanu noma ngaphansi njengoba ngisho abanye bangayifaka nje ngoba sebethathe lezi zintambo zabo bayiconnecta bona la instruction uyithatha la akayithathi la mina ngiyazi nje ukuthi sonke njengoba sila sibizo uyena njengoba sila singaphansi konyazi lwezulu ngakho ke connection yethu isonyazi lwezulu manje ke kukhona abantu asebehambe ibanga eliphezulu kufanele banganihambe ngoba
labantu inkosi ekhuluma ngabo abafikayo la abafuna ukuzozwa abazikuyizwa into efanele ngenxa ukuthi khona laba abaguduzayo la beshumayela ivangeli lokuthi qala la kumina before yila manje lo nto ke iyona kanyeke le njengoba ngisho ukuthi sasikhona ngo-1976 kwakheka amaphekula sakhona ngo-1995 sikhona ngo-2011 akhela elithina labe sasiphezulu lapha sokwenza lokuthiwa i-tight mark yabona i-tight mark thina sake sagijima ebholeni ila i-defender kuvalele kushunquthu ngeke udlule waza sesibonile ukuthi amafolosi lapha ayikhona akona amafolosi lawa yilabo bazothi mabefika khona baliphendule balishaya ngasekhaya nebala abantu bafuna ukushaya ngasekhaya nebhadi balikore sibili sesikorile lokuqala ngike ngayisho-ke le nkulumo ngiyisho ngenye indlela akwangezwakala kahle ingakho-ke ngithi kufanele-ke sibe nenkulumo nabathize ukuze basicacisele ukuthi uma ngithi ngirong kuphi uma wena usho kanje kungani bese kuba nenkulumo engeyinhle esinokukhalaza ukuthi maNazaretha ngabe ngithi ngisuthi manje usuka kuhambi-ke kahle maNazaretha kufanele siphuthume angiqondileke ukuzaphela udumo ngoba abanye abantu baye bethi abantu abangisho kanje ngikhuluma mina umzekelo ngikhuluma ngento ongathi uma ngathiwa ntambama leso sicaba sibe khona ngabe ngiyingxenye yaso futhi ngabe ngiyibuza le mbuzo okufanele ngabe ngiyibuza ngeke ngiyibuza maNazaretha kashembe ngoba ngiyanazi maNazaretha namlandela uJehova inkinga imelela shembe ufika thatha isinqumo abanye basiphikisa umuntu bese kuyathuleka wayithuleke maNazaretha ithi inkosi uThingo wathi lo mnumzane segwejile ubhoda ngomkhonto ubaba omkhulu sekusangakusasa sekutholakala ukuthi uyena lo obezama ukwenza lento esihlangana inhlayisuthi thina ngesakhula kanjalo maNazaretha phami kwakuthi makunesiphithiphithi esihlangana inhlayisuthi angisho ukuthi hlangana inhlayisuthi ngizwe kahle kodwa into eyenzeka ukulungisa leyo nkinga ngaleso sikhathi njengamanje-ke kwenzekile kulokhu kukholo ngaleso sikhathi babe bancane obaba abagcotshile nje sathi inhlayisuthi lapho kuthongameni kwakhona umvangelo udlala so izothi nomshumayeli umkhize ngicabanga ukuthi nobaba sengasekho uMadondo ube umfundisi so babe bancane lawo bagcotshwa manje makuzohlangana inhlayisuthi ihlangana ngoba iyalekelela iyawonda ikhona fanele kuhlangane la baningi abagcotshwa uJehova kukhona into ayishola bese kuyathuleka usho umbuzo-ke umine engangikhona nangalesi sikhathi ngena lapho-ke mina nobaba omdala kuhlukile ngibuza ukuthi hawu kungani ungenzile ukuthi ngoba sebebaningi abantu okufanele balungise inkinga mawuba bethi kuthi ngithi sengimsuthi loo nto fanele mayilandelwe eduze cha fanele mayilandelwe eduze iqiniso lisho angigxeki bafundisi ngizwe kahle othi ngimxeka yilo soba naye kule ndlu le ngisho ukuthi umuntu uzoyithanda noma engathanda leyo nto ozothi ngiyamxeka usho ukuthi ufuna ukungena kulendlu ukuze simbuze umbuzo ukuthi ngoba bengikhuluma ngento evikela uNkulunkulu wethu openly lento ngisho noma ngikuphi-ke mina ungathi ngisho la ngoba siphambi kaNkulunkulu ngisho noma ngingaleli angiziba mude kakhulu benqonde nje ukuveza lesi sihloko empeleni lesindlu lendlu le ethethelisi la kuzophuma khona indlu efanayo nale okwabizelwa khona nendoda okuthiwa ithintwa sayibiza sayithinta iphi namhlanje sayithinta nje ayikho noza kwabo engathi ngelanga ngifika nami la sengihlala phansi ngithi ngizobika enkosini uThixo wangivimba umuntu engazama umshumelo babe ngayifakile
ingubo ecacisayo wangivimba esangweni wathi ngeke ngene la ngase ngibuza mina ungani uthi ngeke ngene la uthi ngeke ungene la engekho usibanibani ha yabo ha awusho kuyena bathi mina ha sengithi ngiyamsusa mina Zaretha fanele ukuvume nje uma ngabe ngangizama ubengenza ukuthi ngase ngithi isandla ngithi ngiyamsusa ubele eceleni ngangena ngathi mangena ngilandele enye indoda ithe imi kanje lasevulile indlu uthingo lomokhosazana lwathi angene phakathi ngangena phakathi basala yedwa lapha ngaphandle ngakhuluma nenkosi ngakhuluma ngaze ngadela ngathi ngiphuma wayengasekho sengimphathela amagama naye ngizobe ngimtshela wona sihamba la siya le ngeke phela maNazaretha ezinye izinto ziyadinga ukuthi ikhulume nokuthi uthi kuliwe kufanele lizwe kahle lento ngizwe nisho la lithi umuntu uyalwa akekho umuntu olwayo la kodwa umuntu ushinto okuyiyona kufanele ishiwo uma ushambe ethi angikho happy why sibe happy ngoba kufanele lonke isuphe in a sense that sizesithole iphuzu yonke ngisho kuphela maNazaretha ukuthi ngisho ngale ndlela ukuthi ngifuna ngene uma ngabe ubandla in a sense that anizibuyizwa lento ngicabanga ukuthi ngisemdlalweni angangikho emdlalweni maNazaretha ingcwele njengoba ngisho ukuthi noma ingavulwa manje indlu lengikhuluma ngayo ilisi nginawo la esandleni yokuthi wena ukungenela nawe ungenela nawe khona bazongena bebabili khona uzongenela sophuma ke nesixazululo wonke umuntu obese vuma ukuthi njoba size la size onyazi lwethu lasizile komunye umuntu lokho engikusho ngoba kusuka kumina hayi ukuthi mina ngikhonga khona mina ngikhonele ngisho phela amen useyisesenzi